David se hitno oglasio, neće više da ćuti o Dejanovom prelasku u islam, mi kao porodica. Na društvenim mrežama se već mesecima spekuliše o veroispovesti Dejana Dragojevića, učesnika zadruge. Naime, mnogi tvrde da imaju saznanja da je Dragojević prešao u islam, međutim on se po tom pitanju javno nije izjašnjavao. Šuškanja su podgrejali Dejanovi snimci iz zadruge, a sada se prvi put po pitanju njegove veroispovesti oglasio njegov rođeni brat David. Kako kaže, niko od članova njihove porodice u to nije upućen. Ne znam, stvarno ne mogu to da komentarišem, nešto što stvarno ne znam. Mi, kao porodica, što se tiče toga baš ništa ne znamo, priznao je David. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.